Pero kung bisa, tawagin lang po ito. Todi. Yato, misa, bayama to beto mo kanda tayo. Tolek ko ito. Yato misa, tenong na niya ata, tapamumbon. Jadi tapagan ito, solanasan, yato may ada anasan niya gamay. Nanti kasih lombu-lombu tama, itu may patuan. Mapenduan na, sepak kadami alkawamo, nanti na yato patuan, nanay singa-singaan, tanga dilam din na may susuntot na kurasuman. Oke. Ayo kita ketemu lagi waktu di Pak Kiding ya. Oh iya. Wah, kita balik lagi di sini ya. Iya. Satu mobil harganya ya. Satu mobil. Nah, ini Baik. harga kerbau satu mobil. Baik. Ayo ya. Oke, makasih. Salam. Oke baik. Tadi repasan tuh le? Ya, Tadi repasan. Ya. Oke, tadi repasan ya. Oke. Ah, oke. Boleh 3 orang dong. 1, 2, 3. Mangka. Sudah. Pira tedong lah mati deh. halo. Tuh 3 ekor akan mati hari ini. Todi sola. Oh parepe sama ile. Mantap. Oke bosku. Nah, Yang kemarin itu bagus. bagus. Kita foto semua itu. Oh yang mana itu? Itu yang kerbau berkelahi di sana. Oh iya iya. Kerbau berkelahi Iya. mantap itu. Share langsung tuh. Iya, serang langsung. Yang kerbaunya dari rantanan itu. Buang. Nah, oi jago itu, malutin deh. Bapak Sri. Pastri. Iya. Nah. Oke. Berapa menit kemarin itu? Woi, ada mungkin 30 menit kayak itu. Oke, bos. Wah, lama sekali. Nah. Jadi 3 ekor mau dipotong, Le. Iya, 3 Todi. Ada lagi Dari Gara. Todi Gara, Togar. Nah, kita sebentar menyaksikan pemotongan kerbau. Ada 3 ekor yang dipotong hari ini. Jadi setiap hari ada kerbau dipotong. Besok semua kerbau akan dipotong. Yang masih sisa. Nah, ini akan dipotong lagi nih, guys.
Ya, jadi terima kasih. Kita berjumpa kembali bersama Nompit pada frekuensi Pitu-Pitu Misak Megahertz. Nah, dipancarkan langsung dari bumi Bungin. Ya, oh makar kayo ito. Masaya lang. Mang kayo gili. Ini dari kata Tigor itu. Boy, temen itu. Jago lebih satu hari le, terlalu labon le. Jago tuh untuk ating corona. Satu kali tebas saja ada jatuh. Ya satu lagi karena ada halo. Beres apa beres. Dan patuta lagi di ada nina. Dokumenya teh patualan. Ya tu patinggoro dibayar 200 sabu. Bisa tero. 200.000 satu kerbau. Aisan ni Solanasa. Tuwa Tinggoro. Wih, makar kayak ini. Ya te Sakit tolong labo iya. mengira. Sakit labo. Jago nah. Kopi dulu, Pit. Oke baik, weh. Kopi dulu toh. Ngopi dulu. Berjemur-jemur. Ya, berjemur. Halo, Pak. Siap. Iya, mantap. Selamat pagi. Selamat pagi keluarga yang memantau dari jauh. Nah, Sama apa makna berdiskusi? Apa makna menari yang umum? Sudah kali pisang kami ada. hari ini adalah puncak acaranya di mana semua keluarga datang melayat. Informasi Nah, laku kita Solanasa. Ayatnya ada na, ada rapana, tohuda batu, tolan, alu permana, si sola ada. May pada betul, kursuman. Nah, itu lembong, bisa pandu Bapak ini protokol, disilakan minta semua macam terong. Iya. Masa na kayo kapun lagi mga damit mo awur ring. Numita te esena lang kan dito. minta dalam nak to. Sonjik satu, dua. Iya, pintu ini pintu seksi. Panasak kamu, nalo bangan makan ada asal luarin dingla tari metemai rara makambang. Tolepa ta parang torre motoron ta Solanasang. Lagu pamasal ko pamarik yang mutilian bilang na sir sumbang rombongan domay. Ya tu tinggal atau puting tama domay rombongan kita rimain de kami tapi sumbungan puluh. Tiba setamalang tanga karampuan kede to masuling unduluan keluarga na turu to mabadong. Rapa suling batu tiba sesuling lan la pataru to mabadong jo salian yate muka karampuan domay la tanen lebongi. Mangka toma badong bisa rakalagu dak do rakalagu ko kisosora rombongan yatu dasarki la rembang bombongal la umpabendan keluarga lambai lantang karampuan toma soting yan na jempol mukan lambai sadia la gambarami kidere bombongan na muna kamu natoro kal lambai toma soting la jempol kan kirembangi bombongan
Mitasu keluarga lamay. Moy ta apa namang katong abadong tasu mo kumilamay na may sula toronindo utama. Tabi toronindo si kambiwin na pangutulang padang. Yan na marasan to keluarga si pamatundo kaburan pangalalantang kanampuan. Bisag ka mo jo katiumbara lomay yung badar tu lamin itiumba. Jadi tasu keluarga lamay may sula kumitama. Bila na makambante sa lurara sa lubugo. Kutole pa ta para sakka mo solonasam. Ya tabi daw ko mapapalma, mapaputri, lo na puro membambang mo kan jumbo may tende sulung lakyan. Sola gilas. Kadang-kadang mo kubi kalemi. Makambang mo kan ato maabadong mirade kan hindi na mangiru tamarin tadi mati Oke, baik. Ya tutirong kami tutirong mang bukan tutirong tanda tabi ka maluang batin kita tomang kambi. Kapan Banyak pakai Yace, Ya panggilan. tuh ini ke bahambulan ditirong antara 29 dan 30 terpakai di rumah. Jadi mantang jauh. Ini kan anak-anak. Tapi kita keluarga dulu lama apa pangan tamalan tanggal pun kasirang pemain di situ lagi. Nah, oke baik. Tim Pak Badung dari Lakukan Tanjung tapi Corona. kita mana lagi si mandi surah anak batara tua. Tapi mari rinalita kasiman mangapi na tanah tedi yang otopatu kanan tedi yang otoparan di karua. Tapi iti tangana tondok siman di suuna anak pangaleon. Pantara na anak kusiman pangalana kuka tondok tabi iti rante kalua siman tandong kalonara. Tabi kita solanasang siman kiklindo mairi. Angga teto saya allo makalima atora tumasiyang limbong diong terang te kalua maatantasik kumbone-bone diong te paskiran na tandong siya-siya lami lombangan bukan lalan palende sa kapiyangang kampodoran dan nakiula podobiri kisalian na laben dan siya yo kalamba daw tetong kurang kada latunan ng silo lebarana daw pani to bisara sumbong pudok daw pana to dirandog pa palupulukuan lampadang dibungin peumpuran darah toleng korilana to si kambi dan darang sangka lili tikuran dan latan luborogna sumbung pudok mau pana te daw puang peumpuran pau-pau lolo sumanik kandau rena te daw lalong masokan apa tang kami te indo dakada masola dua tang kami te kapoenan na bisara maaten patomali bisara manda alang tanunan laki bukai ulang kada bintin ilang saludan laki kokaran kalau dende lari pamato induk rokoteran te kalau ala di pabadu karurungan rokote pasiran na tandung kalonaran makamban ni mani ada naran te kalau akiteng kai kalau manin pa imani sangka na tandung kalonaran kilamban pasalauma natang manda mo kipo wala kolong masola dua tang bintin mo kipo kulang bubang bapena maten patomali buang talu sang buaban nang dauli sudah na batara tua tidak puang talu sang kayu loli daw masukkan atau palulungan lamang kipa palidan yende kipa palukulukui na mandak bala kolong tabintin kulang bubang bapenanta na sundun lang lolok na aluk na rante kalua uputang kepedonan na sangkada tandung kalonaran la tontong mandak talu bulinna la bintin kete talu etengna la tontong mandak talu lolona bintin apa tawdinna la tontong duka manda ada alam padang diburungin bintin sangka narandung bulwala asya puang marimbun lam talu borong nadak nalum midamai dak natikan daya dak naratoi bombang tia dak naram tika lua dak nakabungkudan karangan minangan natia alatu pedaunna lateng katirong bating kakumbaya karambau Mario laku sorong laku gadinang manarang na talu borong na dolo na unoni lantiran tika lua bayi dak lubang melagu komisola nasar. Sampingnya itu Sanggala TV di Jamantrama semalam. Oh iya. Wah, di posting semuanya. Iya. Tahu. Lagi Pak Badungnya deh. Iya. Berapa sekarang mereka ini? 2,5-an. Ini yang ultimate kan? Iya, ini paling bagus. Iya. Kenapa kemarin saya perhatikan loh, kita naikin manual. Biasa kalau cepat. Oh, Mau cepat. Iya. Lama kan saya setiap paling lambat ini jadi lama kan.
Di atas. Di parkiran atas. Ya. Ramenya tuh di posting di WA kan. Ada yang narik dia mana nih semalam ya. Iya, belum saya posting semua. 5.100 tayangan. Iya tahu. Hai Ya, panjang. tadi kita oleh Banyak komentarnya. Iya. nomor lantang nomor 25 Kakaknya Pak mengenai Adi, bati Pak Pendeta. buang langsung usapan bualan. Rudi Gesong itu. Ah. Pantas spirit sekali kan udah. Siapa saya? Ada yang kemarin yang kedua yang Pak Badong itu. Ah. Para Padang juga. Oh itu pelatihku itu di Jemantrama. Pada ini di Sinta Padang. Iya. Pak Dewa. Iya. Oke, kita Padang. 16/9 kalau dimasukin ke dirubah ke 9/16 pasti ngaplok ya. Iya. Sekali. Saya juga kemarin. Udah berapa lama kita pakai? Ada lebih 2 tahun. Kan saya sudah punya 4 yang begini. Tapi ini satu sudah rusak. Oh, Kalau yang Anbar kemarin SIM 5 ya. tapi baik, tidak bagus. Udah bang. Sama siapa? Tunggu. Live streaming siapa yang kita masukin ke Sangala TV? Sangala TV ya sama saya ini. Nah, ini. Ada pindah tikur itu dong nanti atain nah ini pembantu. Iya ini. Iya. Ah. Ya. Ya, siapa? Ya, Bang. Iya, mudah-mudahan bisa 16 suan loh. Ya, tapi pindah tikur itu dong nanti. Ya, tapi kalau ada siapa mau itu sudah bagian pas Pertama mau nalang gambar baik. Saya akan kira sokin selanjutnya. Tiro milako. Tungka pata apa imata. Salam dari Kota Malang, Hoki Ari Batara, Kota Malang. Terima kasih.
baik, jadi ini di sini khusus untuk turis. Ada, halo, ya, ada lantang khusus buat turis. Ya, jadi turis sangat dihargai di sini. Jadi this is special for turis. Room, tourism room. Halo guys. Oke. Tim Batualu may penggawa. Oke baik ya, oke tim Batualu. Bagaimana? Batualu. Iya. Yo. Oke, keluarga. Bagaimana karya teh, Mbe? Baik. Tapi yo nasa kimi Batualu teh? Iya. Oke, keluarga. Bisa. Bisa deh. Oke, mantap. Halo. Kasih turun dulu ini. Nanti kasih turun dulu ini mau dibawa. Kasih turun ini minumanku. Biar Oke, minuman tak bisa. Minuman botol. halo keluarga. Oke, Iluli. Iluli kopi. Oke. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Oke, hey, 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya. Sebagian dolan rombongan, sebagian Oke, dolan bosku, mantap. sebagian Iya. dolan tolong apa itu? Oke, terako. Ya. Ya, oke. Maka kirim Pak Bombongan dengan kode dari seksi dokumentasi Tomasoting. Kirim Pak Bombongan di Kasulama. Maka Kasulama itu keluarga. Salam buat PDP. Oke, salam semuanya. Tolong apa yang pertama? Sini sana dulu yang Ini kapal tujuh mana malis tuh. Atau di sini kak? Oke, tahu orang rombongan. Ya, oke baik, kita lanjut lagi. Ya, tapi berdoa kepada saudara oleh jelas saudara rapi. Lalu kami paisonan nanti kalau simang tambah karena bantu kawanan. Tabi ulang madan simang rana parang-parang. Tabi kasalewan ini simang kalangan di tabi simang lama kawanan. Angka dua tabi babangan bulan nanti kalau siman parang tak makareng na tandung kalonarang saluran pasang kakalena lagi dan berpati katulpunan kapanan pakai ngerota tapali dan maya-maya sing bulan tak bisa kui yang rombongan na puang iseng sarang na amakal irandanan rombongan na Dr. Octavianus sarang na SBOG detail yang berarti sa SBOG di lapang nomor kita Pak Dr. Montido Basuana Dr. Octavianus sarang na SBOG na bire rombongan keluarga almarhum Puang Nekmat Tabungin
nilai Ines di Ropadang. Rombongan keluarga Bartol Bualang, Bano Kasal Lelok. Rombongan keluarga almarhum Neharong Tongkonan Tuntukin. Rombongan keluarga Sambira Bualang, Bano Kasal Lelok. Rombongan keluarga Badai Payung Pantang. Rombongan Dokter Pagi semuanya. Rombongan Bapak Raider Palu. Rombongan Aminus Tandi Hante, Batu Bapak Sinta, Labu Langga. Rombongan Bapak MC Gungin. Rombongan Bapak Adegina Jakarta. Rombongan Bapak Alisa Tagari Tongkarau. Rombongan Bapak Alisa Tagari. Sini rombongan siapa Bapak Aru Tagari. Rombongan CLRC Malakiri. Rombongan keluarga Nekoli. Bungin Pornen. Rombongan Felix Jakarta. Rombongan Felix Jakarta. Rombongan Felix Jakarta. Rombongan Nenek Kalvari Bungin. Rombongan Felix Jakarta. Rombongan siapa Pak Kalvari Bungin. Rombongan keluarga Nek Kalemon Luar. Rombongan Bapak Kalvari Bungin. Rombongan Bapak Kalvari Bungin. Rombongan Kalvari Balikpapan. Rombongan Kalvari Balikpapan. Rombongan Tiara Parara Parigi Maudong. Rombongan Rosita Lambing Batu Mama Cynthia Balikpapan. Rombongan Kalvari Balikpapan. Iya, ya, sama betul pasang kadena lali dan tamatan di kalau lagi bersama tamat pasir dan kalunan. Tapi tamatan kami lagi sekali. Coy. Inang singa, kinang lain. Inang lain, kinang singa. Yo ya tebang kan sabu terlalu yang tempatnya kami main. Ya inang singa ke inang singa. Inang lain, inang. Yo ketole paya tumang kani sabu ta mana ulang to banget ta sangka do bay. Rolex. Iya. Iya lah, karena baru keluar dibeli. Tidak, baru-baru Jim lihat. Nah, karena baru-baru kita mutu. Jadi kalau sampai dipakai. Tambahan rombongan lali dan rombongan tongkonan Jawa Timur pertama. Rombongan kelompok 2 Jemaat Rama Makassar. Rombongan Y Bela Bualangi Pasang Tengah Tombang Langda. Rombongan Agustinus Baka Bualangi Pasang Tengah Tombang Langda. Katongkonan Ica Andi Ilolo Tongkonan. Taruh di mana ini dulu? Saya taruh sana deh. Tongkonan Pau Tombang Langda. Rombongan Yosua Herman Bualangi Makassar. Rombongan Ramadan Jakarta. Rombongan Bapak Kisir Manilo Kasar Lelurut. Rombongan Puang Sarana Langdanan Mengkendek.
rombongan na Pabuang Saranga Randanan Mengkendek, rombongan na keluarga besar Perjaka Kompleks PAM Makassar, rombongan na Rian Rio Riko Kompleks PAM Mangkasa, rombongan na Elma Toto Mandetek, rombongan na Papa Hari Kaladun, rombongan na keluarga Payung Rapak Lipungan, rombongan na keluarga Batik Nerapa Luak Bungin, rombongan na Anton Senogua Luak Bungin, rombongan na anak Kindol Pindan Luhut Timur Palopo, rombongan na Niel Bualangi dan Alpian Bualangi. Yana sama tu lepasak kak kalian lagi dan tamati katongkonan. Kita sampai nanti di sini biar kita bisa lihat semua view. Tapi kita masih tetap harus jalan ya karena kita mau cari kopi dulu guys ya. Jadi sambil jalan cari kopi lah. Halo anak-anak cantik, bagaimana kabar? Halo. Weh. Hai. Sudah mau kau foto-foto belum bila? Sini ku dulu, aku foto kamu ya. Berdiri dulu sini, ku foto ini. Anak-anak cantik ini semua, anak ganteng. Iya. Iya, oke betul. Ya mantap. Kau bertukar ini, tukar ini cewek, cewek anda. Oke ya mantap nih. Coba 4 ini, biar bikin ya. Oke 1, 2, 3. Tambahan rombongan Lagi. rombongan na almarhum B. Senogua Tongkonan Sardayu. 1, 2, 3. Oke mantap. Terima kasih. Ya. Oke, Clemens Pahadat. Penting istri. Ya, si taruh tambahan rombongan. So kopi nak ambil kuah Sama seterusnya makan rombongan Bati almarhum Zambira Jomai Banua Kasanle. Sama seterusnya sangat dan karena Halo. Bingo Jomai Banua Kasanle. Oke, bye. Oke. Iya, kutole patalomba tinggal itu mangkan lagi sabu utamanya mula kami rombongan domai. Nama kamban te karcis di sabu surado karena Oke. Ada kopi? Bisa kah dicicipi sedikit kopinya ibu-ibu? ya tuh ini cantik mah ya. rombongan ya te muka nasaringan langan antara 29.30 ya domitro. Nah tamu mi kita marah dingin deh. Ta bukti ulang mau sering karena kami mah dalam kau lalu lantang. Nah para kali natagaragan di lantang karangpon jo. Siya tangan alambi titarup na tepo kalaman yang buti si Misaki. Yang betul gikuan melong sa melong na di marang ilang tanay si Kiro Paparapu. Andi om tu sa betul sandalan, andi om sandalan. Marapi lang anisor Andi om sandalan. tulang padang. Ya. Sakina po talang po tanete. Oke, kuda semangat. Iya, mantap. Iya, kuda semangat le. Sama. Iya, oke. Makan mie. Yo, pakai bang. Kopi. Wah, marasa liu teh kopi mie, wai. Wai, Siapa? mantap. Kopi na tubungin, wah, mah. Rasa. Tabi terang te kalua siman tandung kalonaran. Tama mo itu tambungan namanya. Iya. Tabi turi yang na buang kila siman tinggara to kuna de atas sirin tingin na paniaga. Hai.
beto dorara tidak tumandang dari apa di sarili de bungkungan to nenek bende atang. Halo bro. Kita baru datang ini. Suri yang ada poli-poli dona bulan lolo subalik atau di pobar renal. Tabe turi yang ada pampalangi si bantaran gato pao nganan desi roti ku batara. Iya maadikan nalembang ampulem bang bakarai. Halo pindah. Tabe paran dina tondok siman tang dan matotok onate kalepang leon. Tabe ukun ngomongin siman tarong kona kayu asin. Halo pindah. Pindah. 1, 2, 3. Mantap. Iya, toda suap-suap toda tak ada kipela. Tabe sarong kalua na tondok siman kampu no leleda pangalion. Tabe mari hinda nangkap siman lolo na sendana. Tabe puluhan maadap siman rara maaparang-parang. Lobang pakan sinding paling pesama piakan kampodoran dan nagiola kodo bireng salian na lambung kak bak pamanik na dein derang tekalua mungkin lang sombah di tagarin na ang pangalilian na titando sea-sea laun bungka bak pamanik na lantang karampuan boyo mungkin lang sombah di tagarin na tedi warung-warung na tukay sungan tomataka inan mangka di pilay lasak di kondo buang matasak di bebali sunna tungga di besisik sigandaran nanay di kembong balang lampak na to arabutan lang nanay kumara naranti ang ulina to akapon nyo mata nay sipa mato indok kapuan pangan sipa madok karurungan pelambaran di bawah Inang senga atau daya na senga inang lain niang na lain. Kedo di garagama sulita di kombong darang abu betul. Dau bulan sang tampana bento en sang garagana allo sang bana bana. Tirori kalako tamata apari kamatanta Borromo sama sese batara Arranga sama sese itondo La paborromo te dao lalumo Napa barranga te dao bulan Nanga senga iya na senga ke nanga taru tuli yang na tamboro lagi. Oke Om Kevin, mantap. Mega alugo tanga di lambi Mega sangka tanga di rambi. Manggirika ki pokada tenrika ki ulelian. Tamata tiro rika lako tamata apari kamatanta. Ina singga saraan nama darang ina lain pa apa na ataan na paisan meka kutama di lambi meka sangka tama di karatui diyo sale kona toke tabu suraan nang imni busa rumuk na takkobu pare kumbong na isan sang datun na lakoram nalangi na pelele sang karaeng na lako pentutuan na lipusan da kasalle nama tempon di neneen na kananturan todolo na meka alutang di lambi meka sangka atang di karatui sino luaran tepono si tarana katando dani perebe me tundam mali batina meruyam kaboro mariona me tundam mali lakoran dan nalangi meruyam kaboro lako lelean nuran me tundam mali lako sama datunda meruyam kaboro lako sang karaine amata dirori kalako tamata apari kamatanta
pake mai tongkonan layu go tarugo turi yang ana todi garagama suli todi kombo daranga buutu rampo tongkon marindini lante kalua tutun koli rara alante tandumo sea na tundan bongbongan galang na yang kamoro me matu lan tekalu di masena rokote rante kalua di sekomodoti langi rokote pasian na tandung kalonaran na doang bulun na telo na masalah lanti tandung kulurangan Indo duka sandalindona ombo obatu rupanna tamate rante kalua ombo tamate tandung sea todi umba adamai pada marindama date dao pada masa isungan kanda adilangan iya tondo mangga maka tongan ni tor di podal tumuane toran loan kita pura di belendu siapa orang lagi dibahkan tiana mengka apa duka tamate rante kalua tamate tandung sea to diumba pada marita gali dolo pada marima lagi Lamai pada kita dari katumbaya karambau tanah pada madi parinting todaya pada masang bayang sang asiat taruh kebulan tongkonan batu rede bulan tangan wisar tiga tahu tae kamu pelelai mane mangkalangan kalan doda sangka mane hukum reke layu pelambang dan palelian di pohasa kawan warna di potang buat rumah abana turi yang na lotong tanah lo sumanina sian erose kita terong nak kalanun katung bayar karambau tongkolan kaparin yesan lan padangan di potana lotong dainan di pala ulung tondok di pa abayu hitam tongkon duka batu rupanna ombo pantarisan makaraina alok bulan atong konang sarre padang milion lora sumalikan daulene suman si kamdi kamarasan ilan bambana karundang todao nende dilan dolaran ni tutuan dilan kabatau dan ni keden dan niada ada nene ketunan dan disangka atau di kota umum Indo duka samdan Indo na ombo batu rupangna tiang tendo di lagi tamate rante kalua pada madilah pandan kami bayar karang bau tolok daerah padang palepong bingka nane bindan sianene pongkal langi toa luang ina nana itu nanda nanda semua di tepulla pirang para tonna pakoro londo ngopong kalua dan bak pada lembang tonna musik metinggian kala ala mangga ala ngopeng tonna lipu sanda kasalle tonna ditudak kebun na bode tonna dilanda amane terora atau sendana bunga tongkon duka batu rupanna ombo pantarisan makaraina pantarana kenaranggal langi ipang
tiup bakar bulan ada bulan kuntor roy padang di Jakarta kalau subani dapat dan matarik kalau unni sungi maritim natallo Nusantara to dia negeri nyur melambai man pada Betawi nanai bendang tongko dan lanjut Indonesia nah itu nantang isungan pak kalan gua Nusantara Indo kasan dan Indo raung bahwa perubahan apa dan antara dan lain pengelolaan yang murah Nana tundang hongkongan telangan aruyang tema adukna inderan teka dua tiumba padan ribani papan tediyo panari kalimantan Indo sandalin dona umbo baturubanna rongko siar makan lampe ulang taurabi tiumba adiyo mai padan ari paloko tediyo Mengkara apa duka mengkara nana Bagaimana terima kasih Tangan senari tahu Tanya kenapa pilih pada Nabi Makassar Iya tanda paling juarana pada Nabi Sulawesi Selatan Dai Nana London tidak ada pada hari Sulawesi Selatan Sultan Hasanuddin Dara apa di yang materan tiang tuyo Unni semua siar rangan di yang matebang larang nambang kamarin La si Rohindo langkang nato erratu tamu nama basi mantaka boro makan maada Tohin kamonan au La si Rohindo iyo masang tapuan tanang la si mantaka boro iyo materan barang boro Anna tanda tasisi nakasih sama nalilang iyo orang tiang tulungna kamarin tinay Jadi dunia benar kasih jangkaran iyo mabang larang ng baka kabayan
Barat ulolem jadi Pak Setsalino. Oh, Sola penganu. Tak bang ani solangkan. iya lah. Nagsa kang may dolong kumilon na. Na pengrei mak patar ulo tongan na. Iya. Ada beli itu lalu. Mana sih sampai kan Pak Setsalino. Saya Lembang. Iya. Tumbabangan ay markasangan la ali. Dan lah. Kalau alin sangan la. Oo. Hai. Tutup dulu tuh. Ya. Oke, iya, oke. Ya, halo. Ya. Siap. Oke. Bisa minta mak. Iya. Oke, baik. Oh iya. Harus di kuala pitik kami. Oke, mantap. Tiro may, dia lalin anu di gambar Ya. sangat latifi. Oke, baik. Iya. Semoga terdepan selalu. Amin. Ya. Oke, keluarga. Ya, mantap. Woi. Oke keluarga. Iya. Oh, Aku pak, oh di udah. saya sangat latifi. Ya, oke. Oke, Oma. Di belakang kita yang Amin. Ya, 1 2 3. Nah, lagi satu. Bisa, Pak? 1 2 3. Oke. Mantap ya. Iya. Semoga terdepan. Amin. Apa ya, Pak? Terang. Iya. kami mensenang Ya tak sadar lagi itu, mesti sama dia apa ada. Sabu depan tu ada.
Ines. Halo. Masih mau tinggal minum kopi kah? Iya, mau minum kopi. Oh ya, masih tinggal minum kopi. Oke, waktunya lagi kita ngopi, guys. Ya, lah ngopi sama kita ya kan. Wah, maluto wilasalo deh. Wah, maluto wilasalo guys. Ya, ini di sini adalah jalan lurus. Ya,
Nah, ini namanya jalan lurus. Di depan sana ada kopi raka. Berarti kopi raka toh? Di sananya. Itu loh le. Biar kita yam teh. Ya, Ah, ini depan kopi Kak. raka. Ini kopi raka. Kalau mau pesan kopi, hubungi saja kopi raka. Ya, selamat ngopi-ngopi dulu. Ini berkopi tuh, ngopi satu. Nah, iya. Maka kuih ini apa tak berkopi? Sendiri ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, bye. Nah, merasa yang kopi atau bungin. Ibu-ibu na weh, cantik-cantik na semua weh. Apalagi panggara ko na. Merasa mbak depan na. Merasa mo ulit. Oke, kurang ya. Dodo betul bentar. Lani buah si sonda tolakpan ki di hoteran tika dua. Si sorong ton morong ki di hotel pasiran natapdong kalonaran. Pada untin tioninta untung puraga kamaranta. Hindi gandang manarangan na padang dibungin tandi lopan di paliuna din itikuran dan natan luburong na. Malipupita maalim bukalong diyo di pasiran na. Tando ko saya. Podo bating ito tabit ni sola to dang loriona makute dao lalong masukang. Oke, Taines. Tidak para pengadi mata pindan. Tidak bila sosok Ramadatu mengkalatiku. Ito na din nga agibitkan daw nitong kunang kanapinduan kantunan ng daw manito bisara. Kisayle suli pabaduan na nila ikidiro tuara patong ko ng tudiputa bunga. Kabutuan na kaninibuang ubang ambok na mataway ka masure-sure. Deway long daw lang ikalo lempan di batara way na pumutula pa ng sakit na pumutalang butalete. Di pagulong daw may tongkunan kandora di saruran ni lam may tongkunan layuk kairo. Di pagulong daw may tongkunan layuk kotin di saruran ni lam may tongkunan layuk buntu bantang. Di pagulong lam may tongkunan na apa-apa naman di maakali menggarong to tongkunan tarong ko tongkunan namulo tongkunan tondon tongkunan pangi. Di saruran ni lam may tongkunan layuk keso. Di patuara alam may tongkonan lain narongan. Di palolo daw may tongkonan bunging di saruran ni. Daw may tongkonan lempangan di palolong mo. Na may tongkonan banuan kasal leluak. Di saruran ni lang may tongkonan pangara apa amarian di palolong tongkonan rampunan luak. Di saruran ni lang may tongkonan buntu kanuruan. Di palolong lang may tongkonan barana alangda. Di popengkara parang koturunan marindeng na tongkol ng lipungan. Di pa tumasin rok pesungan di pa ibabangga. Tahu lang petang kanaton sa lipungan kanitarin ni padang dihungin tarin tikuran dan natang lukurona. Di timbani pada etama kuring galang di sio tama buso bulan.
di sempun nabi maalana pinna nene pong mula tau susi pangandu rene na kumbungan lumpa-lumpana. Nah soroting ite simbolong manik na bayan kandang daulang te hindi lokol loy rara. To si po bak bungkuang rando lang te tangan na tondo si po tali te kamoro lang te lisuna na panglion. Lili padang di bumi. Halo, bagaimana Pak Nah, Gubernur? kadala den ki pau-pau tabe te da tunna tondo siman kana na panglion. Tabe rindo na bulan siman barpe nanglo na taran ang kanampuan boyo. Na sambe talikuran barong-barong datu kaisungan pamataaka. Ang kamaadikan na lembang ang tulembang makareng pantan to dipilihan makabalusog na terong pantan. Kamu po di tonton Halo, oke, baik. na tungkol lain pangluluwat na. Sungan pa kalanduan kamu pemanaw tungkol nami. Tungalang ka sungan ito ay susarian milang ito lang ito ng kami. Kamu parang pulang na nene mga nasa kalau sumanik na to ng walentero panikuan. Tabi ng mga nasang luwarin siman kilangan isang sisiman ng amadua. Mitari may diyong tarong masisang kurang de para hindi yung orang ka si karon. Lami po pinang pituho yung lami po pitamba at mataka. Lami po bangun po tawag Oke, Usi Deli Santana. Mantap, oke baik, terima kasih. Unni sugi kula makairin na te dao lalong siyosko. Te dao pantangan na talusi lolo pang loluan na taluba ka. Mamak lo pibulan dao saringan digara matimbolen bang surah dao palang kamanigina. Lalang ang magkansang lawir dan magkansang lentek mata pelalang si salaran kadang-kadang pelampiran. Jom itu marah bukan luar bisara kakang mau pulang ke bak kapurang laut. Dengan pagitang dilambi na kimanimpa itang di karatuin na daataban ni Manir Martin. Daatakan kanan matukoy na daata sulit po kinaloy dalam bangun banwanta. Daatalumot ko nipupukoy lamal tadulo taata. Sang adin na lamalungan batu dating nilama sindung kanangan pakinami. Pator robelok ni jauh tepadi surana naran tekalua permisung makarai ni jauh tebumbok bulan dan dong kawanan. Nah saya orang bilang ni welo sogi batara tanah tanah kawanan. Nah poli welo batara parang jauh maririn nalita jauh ngapik na tanah. Keu lambi maririn nalita kunde tebang ngapik na tanah lanakan demo kalang na imubak. Lana inta mukhalin ting marapuan. Keden ni sisat na nakande kalang na imubak temay katang palambiran. Keden ni rada ko na inta kalin ting marapuan temay katang malapuran. Lamang milan ni buah balong ente kementa abi paraya. Tapo balong mga sila na sa mga tapo paraya sa mga mairi. Situng tentua daw te kulit na padang. Sitang de paraya te kapak na lipusan ka kasalde. Te ada katang talang puang marimbulan di bungin. Rinde sang kaanaran dukulan atau dolo dan terang paninggan lilital luborong na. Dak nanum midaw midak datikkan day dak daratoy bombang dak kumpulan karangan milangan na. Tidak natu pelaun na. Pantang lama sakke mairi ikimas solanasan zilele marudinting sakke mairi den naupa tapupa paraya tapupa kaya ilangan nalulangan tuan tanaw bulan daw paraya talangan nung kalutang manalang rekese pak di 2 bulan nito bulan ini paring patrong koteran tikalua angga paraya pantang patua araw katabong bulan na tandong kalunaran Mandak lapi palisok na pa tahun bulan na tinapua. Binti na pagkakita na tarong nalulos sumali na tibao lalong masukan. Lang natin ang makulolong na lang din maawtang presyon. Lang ang natin ang makalotang puka. Naparandan makamurang tang tiseno. Lang ang nagurian sumanga Napoleon paraya. Tabi na din natagdok siman karay na pindutol ipo. Kapag araran pa ako talinga doon tatapalilan maya-maya sulikulata. Iya. Oke, makasih banyak. Kasih Om Pit. Ya, oke. Ya betul kata orang kamantinan na puang iseng saranga tumba maakali ramdanan. Rampumitan kamari tungkong kaboro na koin do otomalu. Katongkonan kamarintinan na. Tabe, kembali do merendanan na tungkong ginawalang liter E. Katongkonan kamarintinan na. Dr. Octavianus Saranga SPOG, Dr. Octavianus Saranga SPOG. Tumba Nabire, rapa metan lawali tutong kaboro lang papa na rapa, atong kung ilalantang na papa na rapa, katong ko lang kamarintinan na. Halo, Bu Fajar, bagaimana Keluarga kabar? puang nila Ines, keluarga puang nila Ines tiumba at tiropadang lapandan. Rampon tanda tasik kira rapakamban tuling bulaan ni bukutang si pederan tutong torobitua. Katong ko lang kamarintinan na, keluarga Barto Bualangi, keluarga Barto Bualangi.
tiumba atong konan bandul kasang liluat belam na taruh ko siya so te daw puang mimito si turang dari te daw along tutong terlome tua katong konan kamarintinan na keluarga almarhum nek barung keluarga almarhum nek barung tong konan buntubungin rampot tanda tasik kira ramakan bantu untuk maatan suruh katong konan kamarintinan na keluarga Sambira Bualangi keluarga Sambira Bualangi tiumba badua kasang liluat belam na taruh ko siya so mimito si turang dari te daw puang tutong terlome tua katong konan kamarintinan na Dr. Agus Aris Kondoruda waktu ini namarang Dr. Agus Aris Kondoruda waktu ini namarang tiumba atong konan redegulan parinding dolo kalian tandok kiring belam na taruh ko siya so te daw lalong mimito si turang dari te daw tara pang tutong terlome tua katong konan kamarintinan na Papa Arainer Gomipalo metang damali lang Papa Arapa katong konan kamarintinan na Tinus Tandirante maatu Bapak Sinta Timba Labo Langda Rampo metang damali tuteng kaboro Labo Puang Rahel Tandi Baatundo Tobalu katong konan kamarintinan na Papa Enci Bungin Rampo metang damali tuteng kaboro Labo Papa Ayonce latong koki sola Papa Ayonce si Darona sang si jurusan sang tiang karana siapa Pak Arum Tagari Rampo men patamali tutong kaboro lako siapa Pak Arapa tongkon marinting ki sesola siapa Pak Arapa katong konan kamarintinan na Mantap nih po. ye bela Bualangi pasang tangna tong balang ada rampung bakasale ringin na pagutong siya dengan tutong turun tua tongkonan marinting ki sesola men tutong Arapo katong konan kamarintinan na Agustinus Baka Bualangi pasang atong tong bangalana rampung pakasan derengin na pagutang asideran tutong tormetua tong kamarinting sa solamin tutong Arabo katong konan kamarintinan na Ocha Andi Lolo tong konan Pao tong bangalana rampung patamari tutong kaboro lako si Paparapa tong kon marinting si sola si Papanarapa katong konan kamarintinan na Yosua Hirman Bualangi Makassar Rampo mentang naman ito itong kaboro lako si Mama Susi tongkon marinting si sola si Mama Susi katong konan kamarintinan na Mama Dadu Jakarta Rampo mentang naman ito itong kaboro lako si Mama Susi tongkon marinting si sola si Mama Susi katong konan kamarintinan na siya Bapak Gisel Banua Kasale Rampo mentang naman ito itong kaboro lako siya Agustinus Goding Batu siapa Pak Beri, tongkon marinting ki, si sola siapa Pak Beri, katongkonan kamarintinan na, INC, Domiran Cetayo, rangkumin patamali itu dan kaboro, lako si Papa na Ance, tongkon marinting ki, si sola si Papa na Ance, katongkonan kamarintinan na, siap buang serangga, ramdanan, mengkendege, rangkumin patamali itu dan kaboro, lako towalu. Bagus siap buang nenek Raba tongkon marinting ki doalang lekternya katongkonan kamarintinana jabuang sarangga ramkonan nengken dege ramkomin patamali tutun kaboro lako siap buang acora latongkon marinting ki doalang lekternya katongkonan kamarintinana keluarga besar berjaga Kompleks PAN Makassar Rampunan Patumari itu tunggu oleh Patumalo Tunggu Marintiki Siso Patumalo Katongkonan Kamarintinana Rio Kompleks PAN Makassar Rampunan Patumari itu tunggu oleh Patumalo Tunggu Marintiki Siso Patumalo Katongkonan Kamarintinana Elo, Matoto, Mandedene, Rampunan Patumari itu tunggu oleh Patumalo Tunggu Marintiki Siso Patumalo Katongkonan Kamarintinana Siapa Bahari Kalabun, Rampunan Patumari itu tunggu oleh Patumalo Tunggu Marintiki Siso Patumalo si Taruna Katongkonan Kamarintinana Papa Arigina Jakarta minta nama dengan Bapak Arapa Bapak Arapa Katongkonan Bapak aku tahu, Bapak Nisa Kagari Tokaro
dalam tanah. Siapa mana harapan? Mereka di Bapak Kuto. Bapak Isa Tagari. Bapak Kuto. Harapan atau dalam tanah Bapak harapan. Katuran kawal tiran apa? Kalvari, katuran kawal tiran Kalvari dulu papan. Netan namanya kalau saya Bapak ada Beri, latong kong dalam tanah Bapak ada Beri. Katuran kawal tiran Rosita Lambing bat Bapak Cynthia. Tiumba oleh papan. Rampon metan namanya tutup kabur lalu sama Iksus. Latong dari lantang nama Iksus. Sama situ sama jangan karena tiara para Tiumba Salimbi. Untung rampon metan namanya tutup kabur lalu nama Iksus. Sama situ sama jangan karena Kalvari dari balik papan. Metan namanya lakukan Iksus. Latong dari lantang nama Iksus. Sama situ sama jangan karena Kalvari dari balik papan. Metan namanya tutup kabur lalu nama Oh, Marco. Oh iya. Aku tuh ya. Selalu ya. Papurama tuh. Ya, Papurama. Yo, kami main berjaga. Ya berjaga. Iya. Oke, mantap. Iya, mantap. Selamat kembali. Iya. Mari menonton Yote. Ya. Mari menonton si Yote. Oh iya, menonton ya. Oke, terima kasih kembali ya. Siang Anton Senogua, Lua gabungin Rampodukan pakasan lerengin apa puntang siadaran tu untuk Rome 2 tongkong marinting ki sisolamintu untuk Marampu tongkonan kamarintinanna anak Indo Bindan Luo Timur Rampodukan pakasan lerengin apa puntang siadaran tu untuk Rome 2 tongkong marinting ki sisolamintu untuk Marampu tongkonan kamarintinanna Nia Bolangi dan Alpial Rampo Mempatumali Untang data sikki, rara magamban tutong torome tua tongkon marinting ki. Si Solamintu to marapo. Si Taruna. Katongkonan kamarintinana. Bati almarhum Zambira. Banua Kasalle, luak rampong pakasalle ringin na putang siya derang tutong torome tua tongkon marinting ki. Si Solamintu to marapo. Katongkonan kamarintinana. Siya ne bigong, yung may Banua Kasalle, luak Rampo mempat mali tutun kaboro lagu mintu anak kamade tongkon mariniki si solamintu anak kamade. Si taruna rombongan na kilor kene talebong jumba padang liluang kung tanda sikil makam bantu tutun rome tua atongkoran kamarintinan na Bapak Debi Talebong sangalla rampo pakasal lerenge narara makam bantu tutun matangken suru katongkoran kamarintinan na Bapak Kalvari bungin mendamali lakonop lanke katongkonan kamarintinan na Felix de Jakarta metan damali lakono Belande katongkonan kamarintinan na Nenek Kalvari bungin metan damali lakono Bapak Apede sama siturusan sama tiangkaran na Felix de Jakarta metan damali lakono Iksus sama siturusan sama tiangkaran na Felix Jakarta metan damali lakono Iksus sama siturusan sama tiangkaran na Felix de Jakarta metan damali lakono Agustinus Toling Pak Bapak Peri sama siturusan sama tiangkaran na keluarga Toli bungin bone metan damali lakono Indo Tobalu sama siturusan sama tiangkaran na Nenek Ersi Malakiri Rampo metang damali tutun kabur laku siapa mana. Oke, Ilomi. Oke, baik. Ya. Si taruna katongkonan kamarintinan na Aku pala ako ke pangiru mah. Papa dia Jomi Bandung katongkonan kamarintinan na Bapak Regina Nabire katongkonan kamarintinan na Nenek Rainer Nanggala katongkonan kamarintinan na Nenek Rainer Nabire sang si terusan sang tiang karena Mama Alio Nabire katongkonan kamarintinan na Selamat pagi juga aduh. Oke. Iya. katongkonan kamarintinan na Bapak Kipeti Nabire katongkonan kamarintinan na Oke. Iya. Oke, lokasi di Bungin. katongkonan kamarintinan na Dr. Jimmy Jomi Panyai katongkonan kamarintinan na Kakek Rainer Palu sama siturusan sang tiangkaran na Mama Grace Nabire sama siturusan sang tiangkaran na Nenek Kalista
lakbo katungkunan kamarintinan na Bapak Kalista Nabire. Ada, ini bukan ini anu apa? Melayat Mintuk ini. na to, may tanda acara na tutong kaburo, lako Bapak narapa, lang pamatasan kay katungkunan lalang mga siya kuburan Bapak narapa. atau funeral ceremony. Upacara adat pemakaman. Salah satu dari masyarakat melibatkan yang mereka sama si Ropa menipis aku dengan ditonggolan kala bang si Ropa tatang anak kami maniki panolo atin do nabi lagi do di tabe tapos wala ang buhating ka tapos masin lugar mainan tabilan na sala gara kalila uli na napulong ng pangalako tabi balikan alembang si mga pulen pang makaraing tabi ito di pulindo na ulan di po ba Rinaldo ang nadatun na tondok karaing na pintuton di pumanda suling karana na lang ng karapuan boyo bintit pa kampuno bulan alam te barong-barong nato kisungan tamataka kuli isiling isabu takalili do tilang ita bukay ulang isulay kararata ko karan kalulin dek ikaw koran makareng tatatutun lang katuinan man kagisabu hindi to tarik masunod nila ako nabati kung popo pindagan na Mario behan na makambal tipi sa lura na sa lubog lali na ako tingnan ng koran yoki rariman di rumput di ranting kedua Miro naman di rumput di ranting kedua kung matabi kita sa lura na sa lubog orang na kambantu tuntor romitu amatang yan suru la si baka na di panok tutole po si baka na panok di tami kangyan suru yan naman tono tabi bibay tamatanga na sampan di patundukan iya tumi tanda malina tutun kaboro Halo. Nah, lagu Indo Tobalu lagu buang Rahel Tandi la si baka na ki dese batu pomimi utole payatun tangani turombongan mempatu lagu buang Rahel Tandi batu Indo Tobalu dese batu pomimi ya tutang kensu na pitua kondok yan na matuno lagi mata-matangan na sampai di patundukan na pala itu balalan nada siya balalan kabisan sitro ada lambuin sangkalang talupurong tapi nasusite kami ya tu tanah saya perlu lagi buka ada ini dah apa bisa kuang kamai susi tambung dia olah ya lagi lori kami para di kamai lalu kami sabak kan belang nama kampang te saluran buku yang berikut jatuh pada turun tak dibahas itu kertas makan karcis lagi bahasa deh kada turun untuk pamarapat kami pasilabang may kertas makan tak dibahas na kontrol kami kito panita sola pemaparenta sola gereja iya, yang ke rombongan kloter kedua, yang ke kloter pertama na rapi ini loh. Yang ke kloter kedua, dapat kasih salongan bang kelali dan angga dikasih dan tuh mata buku dalam mai likulan be nasangal lah batu alu, dum kasangan na lah situru gandang panarang tadi lo partai paliu. Sehingga bating na buang lain mayo na tidak lalu nanti ku tamagan dengan apun tama rombongan sama Sami sokan foto fotoan dito yo yente sami sokan lugoro na kumain din ba tilang daw eh. Dana di Sipantaran. Yo. La kusorong kala kusang gandang ko babae na base to rombongan mapindor. Buat amatiran di kalua atau amatiran ko masih-masih kumuha tumanang rampa ko itali nga 2 minumin dan maya-maya komisuri papiran ini angki sa ako isa mararani paagang kianang bulan ni latihan din amatiran di kalua atau amatiran ko masih-masih ia menjauh katungkalan sangat si turusan sangat diam karena siapa mga Fajar Nura agrondong allo batu allo si Tamona sangat si terusan sangat yang karena siapa bagil Sebang Buntao si Taruna sangat si terusan sangat yang karena Meli Sebang dan Ewi Makassar
sangat sinurusan Tidak berapa, sangat Ki? yang karena Tidak berapa. PL Sepang Batu Walu sangat sinurusan sangat yang karena Penggidian Batu Walu sangat sinurusan sangat yang karena keluarga Bapak Rudi Telkomas Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Mama Desi Makalai sangat sinurusan sangat yang karena Nenek Yesin Batu Walu sangat sinurusan sangat yang karena sangat sinurusan sangat yang karena Beatrix Edi Gasong Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena IG Sepang London Inggris sangat sinurusan sangat yang karena Papa Vira Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Matius Rembe Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Siapa Pak Yusuf Pengaruan Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Bapak Haril Sepang Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena Pandu Sepang Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena Adi Sepang London Inggris sangat sinurusan sangat yang karena Lady Sepang Sianturi Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena Hendra Gasong Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena Anto Gasong Pontianak Kalimantan Barat sangat sinurusan sangat yang karena Arthur Sepang Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Mama Bian Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Papa Intan London Malo Batu Walu sangat sinurusan sangat yang karena Bapak Oman Sepang Luo Benggal sangat sinurusan sangat yang karena Letko Bani Kelan Sepang Bandung sangat sinurusan sangat yang karena Ari Sepang Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena Bapak Glory Sepang Surabaya sangat sinurusan sangat yang karena Bapak Dito Sepang Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Brigjen Pol Yopi Sepang Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena Bapak Awindi Batu Walu sangat sinurusan sangat yang karena Dr. Loren Sani Keptinan SHMH Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena Yunus Sulu SE Batu Sebapak Rumpas Magale sangat sinurusan sangat yang karena Kombes Polo Oke, mantap. Ya. Dr. Agus Sulu Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Mama Kris Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Mama Arti Makassar sangat sinurusan sangat yang karena Mama Hendra Tolobong sangat sinurusan sangat yang karena Oke, bosku. Brigjen TNI Otto Sulu Jakarta sangat sinurusan sangat yang karena Armon Rempe Batu siapa Pak Nada Jakarta Si taruna kadangkuran kamarintinan na keluarga puang apalulungan tangkang lo batu sini nagalang dongkuran lepangan rombongan na paalura sarira lepangan rombongan na David Pariang Nonongan rombongan na Papa Amiris Jakarta rombongan na Beita Mo Nebuntu Sisong rombongan na Papa Abram Mangkasa rombongan na keluarga puang almarhum Benyamin Suja Tandi Tampo Makale rombongan na Papa Anari Tongkunan Marang Kamariali rombongan na Papa Andro Tongkunan Marang Kamariali si taruda rombongan na keluarga ni Etoli Bukinggo ne rombongan na Papa Sintike Papua rombongan na
Keluarga besar Kelampu 2 Jemaat Rama, rombongannya keluarga besar Jemaat Rama Makassar, rombongannya Bapak Tarin Tongkonan Tondok Utama, rombongannya Bapak Dio Jakarta, rombongannya Bapak siapa Pak Tama Mariani, rombongannya Bapak Agusti Bali, rombongannya Mama Novi Toli, katongkurannya Mama Atira Toli, katongkurannya Bapak Tison Lura Tong Mangalangda, sama situsannya Bapak Yosi Kampung Rama Makassar, sama situsannya Bapak Almarhum Asepang Tongkuran Pau dan Bangalangda, rombongannya Mama Eka Dulang Madandan, rombongannya Mama Sedir Makassar, rombongannya Petrus Payung Bapak Jason Rantelemo, rombongannya Martina Mata Mama Odi Rantelemo, rombongannya Bapak Ida Mariadi, rombongannya Ronald Makassar, rombongannya AKBP Sip Salino SHMH Kapolres Yahuki Ya. Mbak Papua. Selamat pagi Om Pi. Oke, selamat pagi. Indo. Rombongannya Pak AKBP Sip Salino SHMH Kapolres Yahuki Mbak Papua dan pemahaman dengan orang Katong orang tamaritin na Bapak Wida. Lagunya walang pasang meron lang di kinasal ng mata pelaran na kung nagbisan ko na meron di kalua na kung meron di wala na kung pasin na tatlong kalunaran. Tungkol natulupan na ang papantari sa makaray na. Tarong bulan na maa di kamata sa kalulusubay bang bulan bang makaray tulong na kamaran na pitulong na salo. Tani enon sada garen tena. Tarik di kurang ganda karua sapan na minang na tara na uwi sapan nila. Tiyung bapa dengan di mamasa. Te dio rondong melo garagan na te dio tara pangari itapang tarisan makareng na. Hukum na buangin padang di masanda tarong ko na kayuasik. Lili tikuran dan padang kalamburan pula. Mara na kisitan mo kita nga nalalang pitamang ito na bentik yang hidup pakai palangan. Parang dan na bentik radik sanda marasa na tadongki. Untuk retang ke dalam mga nisong ikurang pagkakalaylay. Ranuan na tagambang buda parang di mamasa saru. Kalwa na pindulong na saru. Karwa sapang na minanga. Siyambe awinya itong kasakan na. Bapak Bupati Kabupaten Mamasa. Willem Sambulangi Malutin Sabu. Tondo kumite milang di Siyambe awinya. Dahil ammi teni kala paparaya. Ang pagpakasal na bigay na ng matamban ang pamintin ko na pasarian na bukutang si Pederan. Betan dabalin ako taro bulan na tinaulalong. Unisong madali nang di pasing-asing ada pandong di bata-bata niya ditong kasangan. Ara mereka mga naranti kaluar o terkeluar. Ya, rombongan berikutnya, rombongan kedua akan segera masuk. Nanti kita akan mengambil posisi. Penduang pengohoran keluar. Pentalun ka pali ng imote hindi tandong siya-siya. Inang siya pumarati ko inang lay pumarong bala ko lakwang. Telaw buwan telaw lalo pasok ang nero di kurang telaw banta sinuwang ka na. Kehinang alay bunda barana at kehinang aling inasindan ang kumamulena raw-raw. Kehinang barana di beki di lantang na tondo lamba di beta na umilang di suna na pangalyon. Kehinang barana si tuang kanton lamba si ton napawan. Buang Insinyur Albertus Moring. Siya nene arawa malu dari sa. Apa siya kami dana kalami bea saya sama kote dana. Rangkol mga kokaray. Hindi sama paaduan ng pite, hindi sama pakaray. Pada kalu tukunara para rompo na bulan.
dia main. Masiri ma kaming kita tikam malun buaran susi masa amo te bondo ko tamu ampo te pangalion na maida tu si romba ampu demba si doa ko bondo ko bello te toraya kale buko batulak tondo ko pasare ga diem panlendo di lagi ileng ke estari tatolamba na belele to mandela na udulele anuran ko ada anatai esusinna daw te kuli na badang sangka anatai e badang na daw kale mali pulitari ko tondo ko bello ko badang aribungin dai mentumbu kulau tondo ko bello ko badang arilebungan tondo ko di pasare gama di padili ibulu londo ko sumong baamen payahan anai parangaran tekalua kwe dadai borrongo tandungo sea-sea apa borrongo tenau buang kwe apa borrongo tenau ulang siosa belang na dene etapa na po dene etodolo kapurananda inne umblang kalandona sangka alambak layuna dangdang palele ina singa buntun na sugiilan padang dibungin inang tade te akan lambang bakal lumurungan te inang pantara dengan natal lusi dolo kote masara pangloloan natal lubaka maapa nata masara tanga di lambik maapa nata tanga di karatui tanga butiro rika lako tanga taapari kama tamu manggi rika kuplokada den rika kukulelean maalim bulim bumodatu maakurungan bokarai iyong baarok ko teran te kalua adong ko te pasti dan natandung kalonaran turiang na buang tila tingka ara atau kunade atas sirin tikina pariyama untor roli pada madiba tuhalu unli sungi toilan dai nanna nenek mangan nasangka tondok na todoloh lentenan padiguan iyong baato tangna lambi ipero sokalando tangna dete ipero yak malangka to dipilen mak balusun na tedong lampadang di batu alu to di kondoran mak padang karang hilang lili luar biasa Batualu. lidu lambe inasang alwa pasik sikar na bas setang ana padang kalindo bulanan Sito temay gandang manana masipang apla temay tandilo pande pari Ipesangala. laung tintionin na diyo materan te kalua laung tempuraga kamaram na diyo te pasirian na tandung kalonaran Oke. lalang masukan te dao tarapang di mata pindan sanga basse nilek mi sangkalapanda todolomi pada di kombong lan lindo na bulan pada di takkolan barrena allo pada to di gara kama suni pada to di kombong darang butu pada bulan pangide rami pada rara elok rami masak kilo ini Oke, Batualu. Surang lanteran te kalua ala siarang alante tandung sea-sea Oke, Batualu. tiung ba pantara nana pada ribun kau kenali liya apa pola pada misa apa tidak kondora sia nenek pohani edai nana sia puangkat tuka gantian lindo duka sanda lindo na ambo abaturukan nata matera
tidongan nonongan kakumbaya karambau bambana tungkunan lain manggiri kaku pokada dari kaku lihat tidak yang dinonongan ada beda tungkunan lain nonongan tungkunan ada tungkunan yang nama naik oh hamba balon nampak coba tindolas ikan taurena ilang pulang kubalina tamangan lampi pero sokalan bertangan dede pero yang malangka sisa na tanong pamamangka sisa dan matakan sang sundun kung konak na tinaw lang esong na tinaw puwang sang pasay na demi sang karapat na turulo kapuang kami tekikang tinong na amo kami buntu sisong kakong bayak karang bawat na buwang na lumanang lima akali litang lulen bangna anak na makdi kamata sa kanasa halan sang kana ang lulen bang makalay Siyarra si suluang ramante rante kanua amante tanto mostea. Tiumba agamay pada dileo tidaya tondo rata-rata kapayunan na tongkonan lain butuhi. Ay naman kanale pumagindang siya para kung kasaman na to ang longi na to pula akula dipili. Ya tondo kumangka nabi pingido ke todoro di poda tungga ato. Songki pataro pagam. Lanjut petirong na Surabaya Kakumbaya Karambau padang di Bandung sama paliliran na padang di Jawa Todio Lambah Nate Tawi Todio Negeri Tior atau dulu di Potalbuka Lamai padang di Bandung Lamai padang di Surabaya Lili padang di Jawa Dengka Tidong na Pontianak Kakumbaya Karambau Kalimantan Bambana Borneo Todio padang Maluku Pabasati Makam Pipi Baitora Todio padang Siran dan Tasik Mapulu Sibiring Bombang Sirarian Dengka Tidong na Mangkasa Kakumbaya Karambau Todio Bambana Gua Dairan Napak Talamerang To sang dunduan pindan dan tibas semak pinderan tekalua sang timburan guri-guri ti sekong roti lagi rong tipas sidan akan dung kaladaran tende keluarga besar demak atrama kalong marang na tidak larong kami tindon na tidak tuang Kakumbaya Karambau na padang di Papua Dengka Dedong na Todio Negeri Mutiara Hitam Londong Kilang na Toraya Isiet dan Matam Bubu Iyo Bala Iya Hukibo Memang Dong Mengirim Padang Narata Nusantara Siangge na Aditung Kasangan na Bapak AKBP Set Salino Malu Tedi Saabu Hei Tiumba Baturupan na Dolong Pantarisan Makaray na Rong Koteran Tikalu Arong Kote Paskiran na Tambong sia-sia Kulang mi Kelau Padang ditampo Udete dainan nakajambak Tolau dainan na nini emang nasangka tondok na todolo lentenan panikuan Talo ng rakapan Tongkon duka pantaran na kanalipungan bulan Pangluluan pandan matarik palo Untoroy padang di London Unni sungi mambada Inggris Mambela tondok mi Randang langit malum-malum Tang matahit kumitamu tangadim kapil kalayaan mi Ngalaki ng langit na lembang daw sa lebong Umpo pari-pari angin Umponente ketalimpuru Raba ki diong Kemalaran nampak Ini Badung Batualu. Boyok timin bulu mapapa ki diong teh Rampiang tuin na tenang puang lang Teh barang-barang batu Lagu pemboting kusitulo karang bulan na lalu sebalik karang lauri na tinang puang Lang Isorong pindang mau si tamburan na si tamumali payang kalua kalau si penulis na pun makatong orang kapag masiro pindang kalau kalian karinta sa mga digirig na ulang dan obat ito pagpapatang mga parang pasang sampa na pangan sa panlilang ng mga kinayo usang pangan ito sa panlilang
Sabtu Yoram. Ini kalau kena Sabtu. Wah, tidak berapa dah. Hanya bang, hari tadi. Oke. Nah, lama kau konten. Om, sip juga. Ya, oke, mantap.
Simpannya atau Om Roy, pindah dulu sedikit Om Roy. sorry. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke.
dese batu pengemi nirang poin dan protokol. Oleh pada dese batu pengemi nirang poin dan protokol. Oke, Pak Bupati Mamasa, mantap. Luar biasa Mamasa, Pak, mantap. Oke. Ya, oke lah guys. Pitch lantang Kuang Albertus Toding, Tante Siska Toding. Dengan nama panggilan Mama Epi. Oke ya. Kode kuat. Dombolo mo kaya di ba dombolo mo ya. Ya na dombolo mo tapo duka mo ito deh. Panas sa matahari. Dombolo mo ya. Masa saya duka to. Nah, barua tuh deh. Barua. Oke guys, jadi kita masuk dulu di pondok Lantang Karampuan. Langkah tunduk gua. Foto dulu adik-adik cantik. Lihat sini dulu. Halo, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, hai mantap sekali cantiknya. Bilang ngopi om kita. Oke guys. Banyak. Kita bisa ngopi lagi nih. Halo ibu-ibu hubungin. Mantap. Semangat terus. Semangat ya. Iya, mantap lah. Oke, mantap. Ya pergi. Nah. Halo. Lihat share semua, lihat. Oke, mantap. Nah, ini.
tontonkan tabi anak konten bagi suara anak kalua tujuan akan mesiman rong konten bombong bulan katandong kalonara tabi bagi suanan natirang sekalua siman takdan kami mati hindi kandung sia-sia tabi kita solana sa kasiman kinil dumahin kita ikupasan dan narinig kembali ko naman ang abanuma pangalaman ng kanyang sila buka siligan ng masolana sa kanyang kulit isang gimay ang nakikulan ang ganyan na kulit siman bakit na ito tabi ko kanikat na kontong siman ang kulit mga pangalaman ang damani na nagkakang daloko na silihana ang lahat ng pare-parehan ka hidapat sa sarang tuluman na suling ka na lang nalalangkan ka ng kuwan-kuyo binitin pa kang muna-mulahan na lang marulat kayo ng kamataka mga santo na paparay na panahon kung patamaan ito ang uwi na pumagulog pa ng parang yung limanong kusakir na pumagulog mo ganito dati tanggupan itaray ang naanoon tatang pasar nilang ilangita langsung makan temang kalyoto ulah dibalik makan tema apong kaparompong larok kumak mirisan ulah yung maapas sarandanan si Hingko kana katang apalambinan dumitan bulan na tinaw puwang si salanan di sana katang maupuran lolo sumaling na tinaw mapasukan kumua makambang tak nilaping na diyotiran di kalu aman pasangan di kalapin na diyotiran pasir na kandung karunaran Hello. Okay. Ya. Oke, mantap. Kamu pantaran yang pengelolaan instrumen makan kamu tuh di bangun tuh di kongkong musuh-musuh banuan nih pak tagar yang tempor kesuk nih pak apa itu di putarunga kamu tuh di pitok darah gila tuh mandari dia tadi sari di tepungan kamu tahu bulan kata lama Lagi. Kamu tuh dikasih datu matang bumi tuh dikawatakan bulan mahal turunan nih. Kamu mana? Lepas tangannya dulu, lepas tangannya, lepas tangan. Oke, lihat sini. Ya, 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Kamu turun tangan ke dalam bakun di suki kurang pakai dai-dai. Kamu pantaran anak-anak pangaloluan na paisan linggi pandena paleo. Kamu pantaran na kanatan lulus kilolo. Pangaloluan na talo baka. Di lumpa apa nang di batualu. Dolo kolli kulande na sangalla tasi kiti kalilin ti kalulun na kabaryan nallo. Bandang siran na pandan membalayan na. Pasudah lang tonton to badang ni ko patuloy te pa kulingan na kali si bisa ni. Mi karo ita masalah kamu. Mi bori ita masalah bori. Na tontong manda tiada na nene. Bintin sangka to di potau bunga. Mintu mi mali kudang mi. Anggah paraya pantan. Di Palembang rokoteran te kalua di patuan rokote tanduk kau lara. Dalam pipadesus na pala tarukulan na te daw tuwa. Binting na bewumbong na tarun na sumalikan daure na tinaw na long masukan langan na timang matalo tampoka na parandan maanggulang tangot isido lang na Korean sumanga na Korean paraya bokoran timang parambata tapi kita lelangan sa wairan pinduan kanintig sa kalintig matapilalan lati kabisan tungo sa ngarata lati kabiri di bulan maagantiran makarenta yang matutungkuran kamarintiran na buang pajar nura londongal buang pajar nura londong allo diumba apa nang di batu alu kehi nang maririn nanangkak kehi nang lolo nasin dan lalong rampo metan damani itu tung kaboro lang siapa ba na peri katungkuran kamartiran na buang pajar nura londong allo buang pajar nura londong allo diumba batu alu rampo metan damani itu tung kaboro lang mama arti lau nyesoki lama sayalang ladoma kampuno sani daw lang sila talawang masangkal mata daw alang letter E si taro nakatungkulan kamaritinan na
ang kabebeset Salino SMH bago siyambena adi tiumba at yumayahog mo Bapak Kapolres yahog mo mitandamani tutup kabor na kurapa adewa solalin na katungkulan kawalintinan na ang kabebeset Salino SMH bago siyambena adi Kapolres yahog mo tiumba Papua dulong kami parang dilemo ang pagkatanaman ito utun kaboro lago ng lande lalangan ki masadalang ladaw ki magang bunusane na walang silet na bang asang kalamata katungkuran kamarindinan na kilorga puang palulungan tangkyallo ba ito nenek nagalang kilorga puang palulungan tangkyallo ba ito siya nenek nagalang tiumba tong kunalenpangan rampo may tanda mali ito utun kaboro lago puang rahel tandi ba ito indo balu lalangan ki masadalang ladaw ki magang bunusane na walang sileta katungkuran kamarindinan na keluarga puang almarhum Benyamin Surya keluarga puang almarhum Benyamin Surya Tandi tiumba tampo makane rampung pakasana dari dalam bantu tutor romitua lalang kita sadalang ladau kiwa kamburusane katungkuran kamarindinan na Papa Nandro jomin tungkuran lalang kamariandi rampung meta kabari itu kaburo olako Daniel rambung sampai tahu batu Papa Nandri lalang di masalalang ladaw si makam penusane dawalang letter ke si taruna katungkulan kamarindinan na Mama Chris dari Mangkasa mitandaman ilang mga desepang katungkulan kamarindinan na Mama Ardi dari Mangkasa rampo maalin din ang tinong tutun na akong magaleke mitandaman ilang mga desepang katungkulan kamarindinan na Mama Hendra jok may palompo metandamani ilang kuha di Sepang katungkulan kamarindinan na Brigjen TNI Otto Solo Jami Jakarta metandamani ilang kuha di Sepang katungkulan kamarindinan na Brigjen Polisi Yopi Sepang Jami Jakarta metandamani ilang kuha di Sepang katungkulan kamarindinan na Papa Awindi lang may Banwalu metandamani ilang kuha di Sepang sang situ sakta Dr. Florenciani Kendelang SMH Dr. Florenciani Kendelang SMH dari Jakarta metandamani lakuan di Sepang sang seterusnya Yunus Solo SC Batu Bapak Rompas Wamena Akade metandamani lakuan di Sepang sang seterusnya Kompes Polisi Dr. Agus Solo dari Makassar metandamani lakuan di Sepang sang seterusang sang karena kawatian demi Mangkasa metandamani ilang padesipang katungkulan kamarindinan na Papa Intan Lordongallo lakay Batuano metandamani lakuan desipang sang seterusang sang karena Papa Onang